Prvi regionalni kviz, samo na Sport klub televiziji. Rizik ili oprez? Vi birate. Srećan pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli na finale prvog regionalnog kviza Rizik ili oprez kojeg ekskluzivno možete pratiti na programima Sport klub televizije. Moje ime je Krešimir Karačić, ja sam autor i voditelj ovog kviza. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Pred nami je veliki finale četrte sezone kviza Tvegaj ali počakaj. Tokrat se v njem merijo najboljši komentatorji s področja, kjer delujejo programi Sport kluba, in v velikem finalu imamo tudi Slovenci svojega predstavnika. To je Goran Obrez, njegov tekmec pa Marin Mrduljaš Babo. 100% od sebe i vidjet ćemo gdje će me to dovesti, jel? Hrvaški komentator, strokovnjak za košarko, tokrat s krilatice ob začetku ob pozdravu, prisluhnimo še Goranu. Dobro večer svima gledateljima, Krešija, pogotovo Marinu. Kratko in jedrnato, Goran pozdravlja oba, Krešimir pa je na začetku predstavil oba finalista. Takole se je najprej Marin Mrduljaš v tistem prvem obračunu osmine finala udaril z Nebojšo Viškovićem. Pa potem v četrtfinalu obračun z Goranom Stojanovićem, ki je v osmini finala izločil Dejana Obreza. Malo sam se ja zaželio kviza. Pa kako se ono kaže, neka bolji pobjedi. Marin je odgovorio 21. Nije točan odgovor. Tako da gubiš 15 bodova pa si sada na 7. Viško je uložio 15 bodova i odgovorio je 17. Također nije točan odgovor, nažalost od tebe točan odgovor je 10. Kar nekaj sreče je imel Marin Mrduljaš Babo, da je prišel do velikega finala. Marin je odgovorio u Meksiku i uložio 8 bodova. Netočan odgovor. 14 bodova je uložio Goran i odgovorio je Meksiko Vit. Radi se o kultnom stadionu Azteka u Meksiku. Dvakrat je napredoval tako v osmini finala kot v četrtfinalu, kljub temu, da je imel napačen odgovor ob zadnjem ključnem vprašanju. Vseeno pa Marin Mrduljaš Babo potem do polfinala, kjer pa se je drama šele začela. Hvala. Pa evo rekao sam ti da ovo mi je jedan od najboljih, onaj u finalu sa Ivkovićem, one prve sezone, to mi je bio bolji. V preteklosti je Marin Mrduljaš Babo nastopil tudi v tisti prvi sezoni kviza Tvegaj ali počakaj in prišel vse do finala, kjer je izgubil z Ivanom Ivkovićem. Ivkovića je Goran Obrez izločil v četrtfinalu letošnje sezone. Takole pa je Marin prišel do zmage v polfinalu. Najprej je izenačil izid z Veliko Britanijo, nato pa je v prvih podaljških oddaje Tvegaj ali počakaj prišel do odgovora, ki mu je ponudil zmago in nastop v finalu. Drugi finalist prve regionalne sezone kviza Rizik ili oprez je Marin Mrduljaš. Marin Mrduljaš je bio bliži 228. Raul in njegovi zadetki v dresu madridskega Reala je prinesel Marinu Mrduljašu Babu mesto v finalu. Kako se ono kaže, treba zaslužiti. Najjači mi je Babo s ovim svojim krilaticama koje uvijek ima. Želimo mnogo sreće u nastavku kviza. U stvari, želimo da osvoji kviz jer onda mogu da se hvalim da sam izgubio od šampiona. Hvala ti. I s druge strane je Goran Obrez, naš dragi kolega. Pa še predstavitev Gorana Obreza. Apsolutno sportsko komentiranje u Sloveniji. Bog tebi gledateljima. Vojko Peking je točan odgovor pa si dobio 5 bodova. Brez večjih težav je odpravil Gojka Andrijaševića v osmini finala. Prepričljiv je bil Goran. Kup točk si je prislužil in ob zadnjem ključnem vprašanju več ni bilo dvoma o zmagovalcu. Podobno je bilo tudi v četrtfinalu proti Ivanu Ivkoviću. I odgovorio si što? Kenija. Goran je blestel tudi v četrtfinalu, odlično je igral proti Ivanu Ivkoviću in prišel do zmage, ob tem izločil zmagovalca prve sezone. Koju ja uopće pamtim u kvizu. Gorane, poslaću ti poštom ovu krunu. Takole je Ivan Ivković obljubil, da bo Goranu poslal krono za zmagovalca prve sezone. A evo danas pred nama je polufinale. Potem pa v polfinalu še obračun proti Saši Živku. Da je Goran odgovorio Švicarska, nije točan odgovor. Goran se je spravil v zadrego, drama je sledila. Regionalne sezone kviza Rizik ili oprez je Goran Obrez. Goran je imel to srečo, da je tudi Saša ponudil napačen odgovor ob ključnem vprašanju. Saša je odgovorio Kanada također nije točan odgovor. Ogromno sreče za Gorana, ki pa si je resnici na ljubo mesto v finalu več kot zaslužil.
ne znam šta da kažem. Evo, ovo je sreća bila na kraju. Osjećaj je super, iako danas sam stvarno imao non stop super osjećaj kod da sve znam i to. Goran je odigrao vrhunsku partiju, eto, Gorane, svaka ti čast i želim ti sreću u finalu. Hvala. Trije odlični nastopi so že za Goranom, trikrat je brez večjih težav odpravil svoje nasprotnike. Sedaj Krešimir sprašuje seveda o tistem najlepšem trenutku, ki ste ga imela v letošnji sezoni kviza Tvegaj ali počakaj. Kao što sam rekao, meni je bio cilj, nisam imao nikakvih iskustva s kvizovima, pa mi je bio cilj prvo da se ne obrukam i ono, kad sam pobedio... Goran se predvsem ni želel osramotiti, ni imel nikakršnih izkušenj s kvizom po tisti zmagi z Ivkovićem. Ko je Ivković dvignil krono, ki še vedno ni prispela, pa je zaslutil seveda izjemen ponos. Pa rekao, šaljem ti to, ali još uvijek nije stiglo. Da. I ja sam ga tražio, ali nisam dobio još uvijek tu krunu. Potem pa še tisti dramatičen trenutek v polfinalu. Ob dodatnem vprašanju je Goran uložil 5 točk, ne bi mu bilo potrebno. Trenutak u mojoj igri, to je bilo u polufinalu na kraju, Protiv Saše. Kad sam krivo odgovorio ono dodatno pitanje, uložio 5 bodova. Pravi, da je namerno storil to, da je vložil 5 točk. Što nisam trebao normalno, ali... Res je bil prepričan lahko v svoj poraz, še posebej ob dramatični najavi Krešimirja. Onda sam bio siguran da gubim. Kad si ti napravio dramaturški, Goran nije točno odgovorio, pobednik kviza je, tu sam mislio da sam gotov. Ogromno sreče za Gorana v polfinalu, a vseeno mesto v finalu si je zaslužil s svojim znanjem. Marin Mrduljaš Babo pa se spominja predvsem tistega vprašanja med Partizanom in Juventudom, ko je naštel vse igralce kluba iz Badalonije. I onda moj protivnik to nije znao, Badalona, ja sam se sjetio svih onih igrača, pa to izbacuje iz sebe, svi koji mene poznaju. Znaju koliko volim tu košarku. Košarkarski navdušenec je seveda navdušen pa tudi ob svojem polfinalnem preobratu, ki ga je pripravil in potem ob zmagi v podaljšku, ki mu jo je prinesel Raul. Kot pravi Babo, redko pokažem čustva, to vedo vsi, a tokrat sem jih res pokazal ob uvrstitvi v veliki finale. To će se pamtit. I onda koliko je golova dao Raul. Isto i to je bilo ono baš užitak. Znaš da ja rijetko iskazujem emocije, a baš sam ih iskazao u tom recimo polufinalnom ogledu. Tako da mi je to baš bilo onako nešto posebno, jel? Jesi i dečki, evo da kažem da... Takole sta se predstavila Marin Mrduljaš Babo, hrvaški komentator, strokovnjak za košarko, in pa naš finalist Goran Obrez. Pa poglejmo žreb do velikega finala. Goran Obrez je bio bolji od Ivana Ivkovića u četvrtfinalu. V osmini finala smo imeli 6 komentatorjev iz Srbije, 6 komentatorjev iz Hrvaške, po 2 iz Bosne in Hercegovine in Slovenije. Goran Obrez pa si je torej na koncu zaslužil mesto v velikem finalu po zmagi nad Sašem Živkom in po zmagi nad Ivanom Ivkovićem. Bio je i prvi krug kviza, ali evo kažem, počeli smo prikazivati... Pravila tudi v velikem finalu ostajajo nespremenjena. Imeli bomo 20 vprašanj, na vsako vprašanje, ki ga bo predstavila tema, boste lahko tekmovalce vložila 2, 4 ali 6 točk. V primeru, če ne boste imela direktnega odgovora, boste dobila na voljo 4 možne odgovore in seveda polovičen seštevek točk. Na koncu po 20 vprašanjih sledi še zaključno zadnje vprašanje, kjer boste lahko vlagala število točk, ki ga boste imela v svojem zbiru. Seveda bo zmagovalec tisti, ki bo imel na koncu, po zadnjem vprašanju, večje število točk. Obima je seveda vse jasno, saj sta že igrala v preteklosti kviz Tvegaj ali počakaj. Bravo, končno Krešimir, končno. Pravilno naglašena beseda počakaj. Še dobro, da je Goran prišel v finale in naučil Krešimirja nekaj slovenščine. Prva tema, pravo ime za Baba. 2 točki vlaga. Kateri legendarni atlet iz Oakvilla se skriva pod rojstnim imenom James Cleveland? Kdo je torej James Cleveland? Ali Babo ve, na voljo ima 20 sekund. Sedaj odgovarja Goran. Tudi Goran ne ve, 4 ponujeni odgovori pa so. Usain Bolt, pod B Michael Johnson, C Jesse Owens, D Carl Lewis. Marin napominje mora. Kdo iz Oakvilla je torej James Cleveland? Marin mora ugibati.
Pa ja bih rekao Jesse Owens. Jesse Owens. Pravilno je, po sistemu izločanja Babo prišel do točke. 2 točke je vložil, zaradi 4 ponujenih odgovorov, polovica vloženih točk, torej točka za Baba. 1936. godine Jesse Owens, kojeg ćemo uistinu uvijek pamtiti, kažem, ali najviše po tim olimpijskim igrama, tako da... Ja, še posebej se spomnimo Jesse Owensa iz tistih znamenitih olimpijskih iger leta 1936, druga tema za Gorana pa zadetek za naslov. 4 točke pogumno vlaga Goran. Kateri nogometaš je z golom iz 11 metrovke prinesel naslov Zahodni Nemčiji proti Argentini v finalu svetovnega prvenstva v nogometu leta 1990? Andreas Brehme, vzel si je čas za premislek Goran, a vseeno našel Brehmeja v svojem spominu. 4 točke za Gorana, ki se je znova odlično znašel na nogometnem področju. Protiv Engleza, također nakon jednog prekida, i znamo da je Njemačka onda tu slavila protiv Engleske nakon boljih izvođenja penala, a na kraju, eto, i u finalu su bili bolji od Argentine. Andreas Brehme, junak svetovnega prvenstva leta 1990. Tretja tema, Baba bo odgovarjal. Ipak, nema. Marine? Ništa posebno, onako, malo, ali ništa specijalno. Gorane, malo da vas... Ja stvarno dosad nisam imao neke nervoze, danas je imam malo. Malo imaš. Ispričat ću, a poslije možda neki vic da vas opustim. Mislim, da je tudi pri Babu nekaj nervoze prisotne, vsekakor jo je Goran priznal. Tretja tema, nasledil legendo na klopi pa se imenuje. Kateri trener je leta 2000 nasledil legendarnega Jupa Heynckesa na klopi Benfique? To bo Goran najbrž vedel. Dalje i Goran, pa ponuđeni odgovori za Marina. Pod A Graham Souness, pod B Jose Mourinho, pod C Giovanni Trapattoni, pod D Ronald Koeman. Jupp Heynckes. Tko ga je naslijedio? Kdo je torej nasledil Heynckesa na klopi Benfique? Imaš na ponuđenim dok ti ja ne kažem da moraš ubrzati. Dobro. B Mourinho. B. Jose Mourinho, pravilen odgovor. Babo tokrat do točke. Pri 2 je Marin. Pa si sada ukupno na 2 boda, 4-2 je rezultat. Mourinho, da, njemu je tu krenula njegova karijera. Na kraju je, znamo, vodio brojne klubove, osvojio ligu prvaka s Portom, Interom, osvojio je prvenstvo i španjolsko, i englesko, i portugalsko, i talijansko. Dakle, svatko može imati... Izjemna karijera Joseja Mourinha se je torej začela leta 2000 na klopi Benfique in prinesla točko Marinu. 4. tema, isto število, tokrat odgovarja Goran. In še naprej pogumno vlaga 4 točke. Koliko porazov je v svoji profesionalni karieri doživel bokserski velikan Mohamed Ali? Iskana številka se skriva tudi v imenu najbolj znanega parfuma znamke Chanel. 4 ni pravilni odgovor, Goran. Dalje pa ponuđeni odgovori za Marina. Pod A 1, 1, 3, 5 ali 7. Mislim, da Goran sedaj ve, kaj je pravilni odgovor. Znam. Koliko je poraza? Marinu ni potrebno tokrat odgovarjati in ne bo tvegal. Pa Chanel 5, da, pa mislio sam da će... Goran se je takoj spomnil na Chanel 5. Evo, Goran jasno pokazuje. Mora biti tudi Chanel 4, diši dovolj dobro. A što sam to hteo da kažem, razmišljam šta je sve izgubio Ali umjesto da Chanel No. 5. Da, Fraser, Norton, Spinks, skupilo se tu poraza. Ne, mislim, ja sam imao 4,5, ali Chanel No. 5, to je... Chanel No. 5, da, po tome, zato sam namjerno to isvojio. Kad se zalepim pa prvu sekundu, to je ja... Zaletel se je sedaj Goran z odgovorom in izgubil dragocene 4 točke. Goran je na 0. 5. tema za Marina, angleško poimenovanje. Še naprej vlaga 2 točki Marin. Kako v angleščini imenujemo šport na prostem, pri katerem posamezniki s pomočjo zmaja drsijo po snegu ali ledu? Naprej pravi Marin, kaj pa Goran? Tudi. Snowkiting, snowboarding, kitesurfing ali skioring.
Marin mora. Mislim, da je sedaj precej logično. Eliminacijom ću reći A. Bravo. No. A je pravilni odgovor. Si ovo eliminirao Marine i došao opet do boda, pa sada vodiš 3-0. Da, to vam je, vuku ih ti zmajevi i onda se oni rade razne atrakcije u zraku. Vjerojatno ste to vidjeli. Nešto slično kao kitesurfing, samo je ovo na snijegu. Ali uglavnom onako dosta atraktivno izgleda. Opozorilo gledalcem, ta šport je precej bolj zabaven, kot ga je opisal Krešimir v tem trenutku, vsekakor pa šport, ki je prinesel 3. točko Marinu, 6. tema Super Bowl Champion. Koliko se Goran spozna na NFL, 4 točke bo še naprej vlagal Goran. Koliko Super Bowl naslovov ima legendarni Tom Brady? Evo, baš smo to pre neku noć gledali. V nedeljo po noči je povečal zbirko. Da se ne zaletim opet, to je 7. po redu. 7, bravo. Ni se zaletel, Goran vseeno pa je v zadnjih sekundah prišel do pravilnega odgovora in znova prevzel vodstvo. 7. lovorika za 43-letnega Toma Bradyja in kot pravi Krešimir, ni več dileme, kdo je najuspešnejši igralec vseh časov. Razbili su ih, razbio ih je i sudac, tako sam bar ja imao osjećaj, one zastavice u prvom poluvremenu, zastavica na zastavicu, ali evo, mislim, verovatno je, svi kažu da je, onda je, nisam, ja malo više pratim to posljednjih par godina, moram vjerovati reporteru, imamo super reportera za američki fudbal. I mi u Hrvatskoj, Evo si se lahko pohvalimo z odličnimi komentatorji. Znači da je Vsekakor pa torej Goran pravi, da je bil v finalu pri zmagi Toma Bradyja močan vpliv tudi sodnikov z zastavicami. Gleda američki nogomet, Super Bowl, to mi je ono šokantno da me misli. Toliko te poznam. Ja, za Marina vemo, da ni ravno največji navdušenec nad Super Bowlom. 7. tema pa zanj, prvenstvo 6 nacij, koliko se spozna na rugby. 2 boda. Še naprej vztrajno vlaga 2 točki. Katera država manjka na seznamu držav, ki so nastopile na zadnjem prvenstvu 6 nacij v rugbyju leta 2020, če naštejemo Anglijo, Francijo, Škotsko, Wales in Irsko? Deset sekundi. To bi trebala biti Italija. Bravo, Marin, v zadnjih sekundah je našel Italijo. Pomembni 2 točki. Prvič je Marin vedel odgovor brez ponujenih možnosti. Angleži so slavili na zadnjem tekmovanju lani. Nije mi to... Kot pravi Marin, NFL-a ne spremljam, rugby pač. Važna utakmica, volim to, nije mi mrzak, ono što se kaže. Često smo prenosili na sport klubu. 8. tema tokrat za Gorana. Skakalnice. 6 točk vlaga Goran. V katerem mestu se nahaja legendarna skakalnica Schattenberg? Tokrat tvegano vprašanje za Gorana, kje je Schattenberg? 10 sekundi. Isteče ti vrijeme, Gorane. Dalje, kaži ipak Goran. Marine? Naprej. Oberstdorf je točan odgovor. Marin je vedel, da je to Oberstdorf in Marin je vzel pomembnih 6 točk Goranu. Volim to uvijek za Novu godinu, gledam te 4 skakaonice i to mi je ono nešto što baš pratim, jer što sam bio dijete. Mislim, da vsi delimo, oziroma nas je precej, ki delimo tole navdušenje Marina nad novoletno skakalno turnejo, nad nečim, kar spremljamo iz leta v leto. Goran pa pod pritiskom ni našel odgovora. Oberstdorf torej
kraj, kjer se nahaja znameniti Schattenberg. Najbolji među najboljima, to će biti... Najboljši med najboljšimi tema za Marina. Kateri legendarni košarkar je bil leta 1991 s strani FIBE razglašen za najboljšega košarkarja vseh časov, pri čemer je ugnal Dražena Petrovića na drugem ter Arvidasa Sabonisa na tretjem mestu? Kdo je torej najboljši košarkar vseh časov strani FIBE? Dalje, Marin, ipak, Gorane? Marin, kljub temu, da gre za košarkarsko vprašanje, ni tvegal? Nisam baš siguran, mislim, da je bio Sergej Belov. Bravo, Goran. Bravo za Gorana, Sergej Belov je pravilni odgovor. Marin, tvoje bodove, doduše, uzeo ih je nešto više, sada si... Ja, Marin je ukradel Goranu 6 točk, Goran pa Marinu 2 točke in to na njegovem igrišču, na košarkarskem igrišču. Sergej Belov, tisti, ki je Goranu prinesel točki. Možda bi pogodio, ali nisam ni tak siguran, nema šta kriti. Babo pravi, tudi če bi imel ponujene 4 odgovore, najbrž ne bi uganil, da gre za Belova. Višestruki svjetski prvak, jednom olimpijski pobjednik i 2 put je osvaja Euroligu. Sergej Belov, definitivno legenda. Legenda s številnimi uspehi, Sergej Belov. Mislimo, ali dobro, nema veze. Tudi tisti olimpijski naslov. Ostaja seveda v zgodovinskih analih 10. tema, zadnja pred polovico za Gorana. Popeljal jih je do zlata pa tema. 4 točke še naprej vlaga Goran. V katerem športu je Zagrebčan Aleksandar Seifert popeljal reprezentance Jugoslavije do prvega olimpijskega zlata? Dalje, Goran. Marine? Vaterpolo, ve Marin in osvaja 4 točke. Tako da me ne iznenađuje ovaj točan odgovor. Sada si na 15 bodova, 15-6 je rezultat. 15 točk, visoka prednost za Marina u polovici. Nakon toga znamo da je Ratko Rudić preuzeo, ne baš odmah, ali dosta vremena poslije reprezentaciju Jugoslavije, pa je osvajao također zlata na olimpijskim igrama. 15-6 rezultat, Marine, za sada igraš sjajno, na polovici smo kviza, pa kako si zadovoljan? Pa jako sam zadovoljan, iskreno, onaj Oberstdorf sveto. Marin izjemno zadovoljen, Oberstdorf mu je prenesel pomembnih 6 točk. Nekaj sreće je imel tu Marin. Očekiva će pogoditi, a ovo sam se nadao da neće, eto, da ti budem precizan. Goran deluje popolnoma potrt in pravi, da je katastrofalen nastop. Chanel number 5, 2 put sam prepustio bodove i ono još 6 za Oberstdorf, a to je neoprostivo već, to je 4 skakaonice, ne znam šta sam zablokirao. I znao sam da je iz novogodišnje turneje i nisam mogao setim imena grada. Ni se spomnil Goran in enostavno se zgodi. Ostaja pa mu v spominu tudi tisti Chanel 5. Še dovolj vprašanj bo seveda za popravitev vtisa in za zmago. 11. tema sedaj za Marina, legende olimpijskih iger. Katera je najuspešnejša olimpijka vseh časov, ki je osvojila 18 medalj, od tega 9 zlatih? Dalje kaže Marin. Gorane? Latinina. Bravo, Goran. Kje je izvlekel sedaj Lariso Latinino? Pravilni odgovor, torej znamenita sovjetska gimnastičarka. Gledajući naravno i muški dio, jedino od nje je trofejni Michael Phelps, koji u svojoj karijeri več odličij ima seveda samo Michael Phelps. 23 olimpijska zlata, mislim da ga neće nitko skinuti. Težko ga bo premagati, dokler ne bo v kakšnem športu. Prav tako 40 disciplin, kot so v plavanju, vsekakor pa 12. tema sezona karijere. Goran odgovarja in vlaga 4 točke. Kateri tenisač je v lanski sezoni osvojil največ ATP lovorik? Kar 5. I to mu je bila sezona karijere. 10 sekundi.
Andrej Rubljev. Bravo, Goran, dobro je tule logično sklepal, da gre najbrž za tenisača, ki ne izhaja iz velike četverice. Andrej Rubljev pa tisti, ki mu je prinesel 4 točke. To je neverjetno. Nekaj nesigurnosti se je vneslo v Goranovo igro po tistih 2 spodrsljajih v prvi polovici. Toda v zadnjih 2 odgovorih odlično Goran in zmanjšal je zaostanek za Marinom. To sam htio da kažem, zavisi koga pitaš. Tako je, zavisi koga pitaš, ali da, osvojio je, kažem, 5 naslova i to mu je bila... Odlična sezona za Andreja. Kakorkoli ga bomo imenovali Rubljeva, v lanskem letu 13. tema isti priimek. Marin bo vložil, še naprej vlaga 2 točki. Njeno ime je Dara in je bivša svetovna rekorderka v 3 plavalnih disciplinah. Njegovo ime je Ferran in je nogometaš Manchester Cityja. Kateri priimek si lastita tako Američanka kot Španec? Dara bi bila, ako je Amerikanka. Tole vprašanje bo najbrž Goran vedel zaradi nogometne konotacije. Kaj pa Babo? Koliko se spozna na plavanje oziroma na nogomet? Ajde, probat ću. Torres, bravo, dobro, da je probal. Poizkušal je tokrat Marin Mrduljaš Babo in prišel do pravilnega odgovora. Dara Torres in Ferran Torres. Preko Amerikanke ili preko Španjolca? Španjolca. Nogomet je bil tisti, ki je bolj zaigral. Iz Valencije stigao u taj klub. To bi Goran znao, je li tako, Gorane? Pa normalno. Goran je seveda to vedel. 14. tema pa bo za Gorana. Tokrat košarkarska, ja. Videli bomo, ali bo Goran uspel na košarkarskem področju znova vzeti točke Marinu. Igrao mislim da celu utakmicu kupu protiv Sija. Imao je koronavirus sad, zato nije igrao. Malo više je igrao prije covida, čak su bili povređeni i Aguero i Jesus, tako da je on u špici igrao. Ali taman se nametnuo, a bio je junak ove utakmice protiv Njemačke. Razbio ih je sam. Nekaj več kot zgolj, kako se piše, ve o njem Goran. Da nešto kažemo i o Dari Torres, ona je uistinu jako uspješna bila. Čak je na 5 olimpijskih igara osvojila medalje. Dakle, eto, moglo se i preko nje. Na 5 olimpijskih igrah pa torej Dara Torres, tudi nje se seveda spominjamo kot odlične olimpike in pa tudi večkratne svetovne rekorderke. 14. tema torej košarkarska. 4 točke vlaga Goran. Prvi 2 izvedbi pokala evropskih prvakov v košarki, danes Eurolige, je osvojila ekipa Rige iz nekdanje Sovjetske zveze. Iz katere države pa prihaja klub Akademik, ki je v prvih 2 finalih obakrat izgubil? Iz katere države torej prihaja Akademik, ki je v prvih finalih obakrat izgubil proti Rigi? Opet sam se. To je košarkarsko pitanje, znači da će Marin znati, ali dalje. 5 sekundi Pa dalje. poglejmo, ali bo Marin vedel. Bo. Bolgarija je pravilni odgovor. Še danes Akademik, klub iz Bolgarije. Marin je tokrat ukradel točke Goranu. Bivšu Jugoplastiku, koja je osvojila 3 Samo ekipi Rige in Jugoplastike sta 3-krat zapored osvojili naslov v evropskih tekmovanjih, 3-krat zapored prišli torej do evropske lovorike. Marin pa pravi, še naprej obstaja ekipa Lukoil Akademik. Znamo da je 2 put pod tim imenom osvojila i jednom pod POP 84, je li tako, Marine? Da. 15. tema za Marina, seštej Grand Slame. Teniška tema najbrž za Marina. 2 točki vlaga še naprej. Za mizo večerjajo tenisači Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic in Pete Sampras. Koliko Grand Slam lovorik se skriva za omizjem? Naj Goran računa, pravi Marin. Tudi Goran pravi naprej, pa poglejmo. 74, 73, 72 ali 71. Oba bosta morala računati. Zanimljivo. To ne znam. Ajde, reću B, 73. Ugiba in pravi 73, kar ni pravilno. Goranu ni potrebno odgovarjati. Ali najmanju ću, 71. 71, odgovoril je pravilno Goran, nekaj sreče za Gorana. Goran je tokrat prišel do točk. 13. točko je osvojil Goran, pri 20 je Marin.
Kada to sve zbrojimo, dođemo do broja 71. 71 torej skupno lovoriki imajo. Volio bih biti barem onaj promatrač sa strane. 4 tenisači, Krešimir je lahko natakar. Nije vam do šale, tako da neću, ajde vas onda previše ispitivati. 16. tema za napeta tekmovalca. Goran odgovarja, film posnet po resnični zgodbi pa je tema. Pa 6. 6 točk vlaga Goran pogumno. Kako se imenuje kultni britanski film iz leta 1981, ki temelji na resnični zgodbi dveh atletov Erika Liddella in Harolda Abrahamsa? Nisam ja baš neki filmski majstor. Goran ni ljubitelj filma, vseeno je vložil 6 točk. 5 sekundi. Chariots of Fire. Heh, strelja v zadnjih sekundah. Chariots of Fire, pravilni odgovor. V zadnji sekundi pomemben odgovor za Gorana. Još dulje. Još dublje. Da, ali dosta je to poznat, glasovit film Vatrene kočije. Sjećate se vjerojatno i po glazbi, prije svega poznat da je onaj grčki umjetnik, skladatelj Vangelis dobio i Oscara upravo za glazbu u tom filmu, a mogli ste to vidjeti, pa uistinu se to dosta vrtilo, čak i na otvaranju olimpijskih igara Mr. Bean je našao svoje mjesto u ovome filmu. 2019, da, jako. Oscar za Vangelisa, Mr. Bean svojo parodijo, vse to je bilo v spominu tudi Krešimirja. 17. tema pa za Marina, edini v zgodovini. Kdo je edini nogometaš, ki je zabil 3 zadetke v finalu svetovnega prvenstva v nogometu? Ne znam, dalje. Dalje, Marin, Gorane. Marin pravi, da ne ve, kaj pa Goran. To je opet iz onih. 10. Marin to može promašiti, ja ne bi smio nikako. Goran ima še... Pele, nije točan ni pravilni odgovor. Ponuđene odgovore za Marina za 1 bod. Pod A Silvio Piola, B Jeff Hurst. Silvio Piola, Jeff Hurst ali Mario Kempes. Pele ni pravilni odgovor. Marin mora tokrat odgovarjati in izbira med trojico. Hurst pa je pravilni odgovor. Točka za Marina, 2 točke pa bo izgubil Goran. Da, Engles koji je u finalu, kada je Engleska došla 66. do naslova, postigao 3 pogotka, pa to se sigurno sjeća. Anglež tada v 4-2 zmagi je leta 1966 dosegal 3 zadetke. Da, jedan je bio dosta dvojben. Pele je zabio 2 najviše u finalu. Spominjamo se tedaj tistega seveda spornega zadetka, najbrž ob VAR tehnologiji ne bi bil priznan. 18. tema pa za Gorana, brez naslova svetovnega prvaka se glasi. 4 točke tokrat vlaga Goran za izenačenje. Katera država nikoli ni slavila na svetovnem prvenstvu za rokometaše, pri čemer so na zadnjih 4 prvenstvih 2-krat izgubili v finalu? Kdo so torej osmoljenci? Danska, ne. Marine. Norveška pa je pravilni odgovor. Znova Goran nepremišljeno do hitrega odgovora, ki ni bil pravilen. Goran je pri 13 točkah, Marin pa pri 25. A Danci su 2 put zaredom sada osvojili svjetski naslov. Proti Dancem in Francozom so izgubili Norvežani v velikem finalu, Danci 2-krat zapored prvaki. Goran zaostaja sedaj za 12 točk. Rukomet znaš, tako da nije mi iznenadio ovaj tvoj točan odgovor. Namesto izenačenja torej je Marin pobegnil in pred nami samo še 2 vprašanji do zaključka rednega dela. 19. tema športni rekviziti, 2 točke vlaga Marin. S katerim rekvizitom v roki sta Francoz Denis Chanot in Novozelandka Lisa Carrington prišla do zlatih olimpijskih medalj v Riu leta 2016? Kaj sta torej imela v roki Francoz Chanot in Novozelandka Carringtonova? Veslo je torej pravilni odgovor. Marin je pri 27 točkah.
jako bitni ponovno bodovi za tebe. Pomembne točke za Marina, če seveda pobegne Goranu na dvakratnik seštevka točk, ki jih bo imel Goran, potem bo Marin prvak še pred zadnjim vprašanjem. Goran bo moral sedaj odgovoriti pravilno na tole 20. vprašanje. Nujno bo moral odgovoriti pravilno na 20. vprašanje. Še naprej pa si ne more oprostiti tistega rokometnega vprašanja. Preveč živi v slabih spominih v tem kvizu, Goran. Ne zbog toga šta znaš, ali šta ja odgovorim. Dobro, da, pa dogodi se, ajde, pokušavam te utješiti. Sretan rođendan, Gorane. Nekako to laži Krešimir Gorana, srečen rojsten dan. Nima sicer rojstnega dne, Gorana bo vložil 6 točk. Tole lahko odloči. Na kateri datum slavijo rojstni dan nogometni velikani Cristiano Ronaldo, Neymar, Carlos Tevez in George Hagi? Normalno da znam za Cristiana Ronalda 5. februara. 5. februar ve Cristiano Ronaldo, je torej prinesel Goranu 6 točk, 19 točk za Gorana, nujno potrebne točke za Gorana, zato da je tole finale še naprej zanimivo, še naprej dramatično in neodločno. Marine, ponovno si me oduševio u vodstvu si, pa samo kratko, dojmovi, molim. Stvarno, međutim, govorim ti, rukomet, znaš da je to moje vaterpolo, tenis, ne znam baš košarko. Vaterpolo in tenis sta športa, na katere se ne spoznam. Košarko sem zgolj enkrat kiksnil. Všeč mi je, da je on vlagal veliko točk, jaz pa sem vedel pravilni odgovor. Recimo 6 točk sem mu ukradel ob rokometu in ob skakalnicah. Znao si svoje sportove, osim što kažeš... Goran pa je pri 19 točkah, a vseeno pravi, da je to katastrofalen nastop. Še naprej zelo samokritičen Goran Obrez. Katastrofalan nastop. A nije, vjeruj mi da nije. Pravi, marsikaj bi moral vedeti, recimo tiste 4 skakalnice. Chanel 5 mu še naprej diši pred nosom. 4 skakaonice, to sam bio siguran. 4 skakaonice, Chanel number 5. Rokomet se je zgodil grozno, pravi Goran. Še naprej pa je Goran v igri za zmago. Ne pričam sad o rukometu. To je strašno ono. Događa se, da, ali dobro, Gorane, kažem ti ono što je najbitnije za tebe, još si u igri, 27-19, dečki. Sedaj morata tako Marin kot Goran uložiti skrivoma seveda določeno število točk. Marin lahko uloži od 1 do 27 točk, Goran od 1 do 19 točk. Vsekakor bosta oba nekoliko taktizirala. Kada napišete uloge, ja ću ih pročitati. Još jednom sjajan kviz, sjajno finale. Pa poglejmo, koliko bo predvsem Marin taktiziral. Goran tako ali tako mora bolj tvegati, da nadoknadi 8 točk zaostanka, mora vložiti kar nekaj točk. Ena bo definitivno premalo. Čekaj, Krešo, samo sekundu. Marin kot statistični analitik, kot navdušenec za matematiko, si je privoščil razmislek, pa poglejmo. Ulog. Po kojim to kanalima putuje? Nisam. Molim te da još jednom ponoviš. Stvarno nisam dobio. Preko SMS sporočil Marin pošilja Krešimirju Marin kao da još hoće u napetost. Uložek. Evo sada sam dobio. No, sedaj je Krešimir dobil. Nemoj samo da ti se to dogodi kod odgovora. Onda će biti problema. Dakle, Marin je uložio 12 bodova. Marin je uložil 12 točk. Goran pa vseh 19. Glavno pitanja da spomenem ono standardno. Nemojte ništa upisivati dok ne kažem da 20 sekundi kreće. Torej zadnje vprašanje bo seveda odločalo o zmagovalcu. Pred nami je vprašanje, na katerega boste imela oba tekmovalca na voljo 20 sekund, zato da odgovor pošljeta Krešimirju. Pa prisluhnimo vprašanju. Ta atlet in ta plavalka imata isto ime in isti priimek. On je olimpijski zmagovalec v teku na 110 metrov z ovirami iz Aten in nekdanji svetovni prvak v isti disciplini. Ona pa je aktualna svetovna rekorderka na 50 metrov hrbtno. Iz katere države prihajata omenjena športnika? Olimpijski zmagovalec v teku na 110 metrov iz Aten, tudi nekdanji svetovni prvak v tej panogi,
in aktualna svetovna rekorderka na 50 metrov hrbtno, iz katere države torej prihajata omenjena športnika. 20 sekund je začelo odbijati. 10 sekundi. Jedna sekunda, Marine, evo u posljednjem trenutku, jesi. Dobio sam, dečki, vaše odgovore. Dakle, pa pogledajmo. Marin je uložio 12 bodova. Marin je uložio 12 točk, Goran vseh 19. Ja ću prvo, dečki, reći pobjednika kviza, a onda ću poslije objasniti. Igrali ste sjajno obojica do ovoga finala. Mogu vam se uistinu samo nakloniti. Oba sta bila odlična. Krešimir pa bo razkril najprej ime zmagovalca. Dečki, jako puno znanja. Kao što znate, samo jedan može biti pobjednik. U većini stvari, pa tako i u ovome kvizu. Pobjednik prvog regionalnog kviza Rizik ili oprez je... Tararam. Tam. Goran Obrez je pobjednik kviza Rizik. Goran Obrez do zmage, torej... Svaka čast, kakva drama opet na kraju. Liu Chang, pa pravilni odgovor, ki je Goranu prinesel 19 točk. Kitajska je bila tista država, po kateri smo spraševali, kaj pa je odgovoril Marin, Francija. 38 bodova na kraju Goran. Na koncu Goran do 38 točk, Marin pri 27. Fantastičen finale, pravi Krešimir. Marin, igral si briljantno, to da Goran je v končnici nekako prišel do preobrata. Čestitke Goranu. Ja, v polfinalu je Marin izgubil na takšen način. Goran pravi, zaslužil si zmago. To, da Marin se zaveda, da bi v polfinalu moral izgubiti, če bi na ta način iskali poštenega zmagovalca. Ali zaslužio si ovo zato što si... Dobro, ono što mi se možda malo ne sviđa, jer ja igram drugčije, to je 2-2. Ni tvegal, Marin vselej je vlagal po 2 točki, to je bilo res precej dolgočasno. Toda imel je pravilne odgovore. Hkrati pa je, kot pravi Goran, sam počel ogromne napake in nekako mu je sedlo tole zadnje vprašanje. Videli smo, kako se je tudi razveselil ob zmagi. Še je Marin pokazal svoje emocije v polfinalu, pa jih je Goran tokrat ob finalni zmagi. Lijepo je pokazati emocije. Ma mislim, dečki, ovo je bilo fenomenalno. Takšen je tudi smisel kviza 20 plus 1 vprašanje, ga sestavlja, pravi Krešimir, in čar je v tem, da je lahko preobrat tudi ob zadnjem vprašanju. Marin je nekajkrat to že storil. 27-13 je bilo do zadnjega 20. vprašanja, potem pa tisti Ronaldov rojstni dan. Tudi Marin je po spletu na ključi vedel, da je Ronaldo slavil pred kratkim. Vedel je tudi za Bradyja zaradi tekme, ki je bila v noči na ponedeljek, ko je pisal novico ob zmagi Tampe. Ovo je bilo fenomenalno. Kakšen občutek ima zmagovalec, največji znalec med komentatorji, pravi Krešimir. Sada imaš tu titulu najboljeg znalca među komentatorima. Da, super. Nisem si zaslužil, pravi skromno Goran. Do finala sem zasluženo zmagoval. Tole pa je bil moj najslabši nastop z najslabšim rezultatom. Prišel sem običajno do takšnega rezultata 38 točk še pred zadnjim vprašanjem. Tokrat pa sem polovica točk dobil v zadnjem vprašanju, torej v končnici. Na kraju imam rezultat otprilike ko svaki put, ali sve, mislim, pola bodova je na dodatno pitanje, a imao sam... To, da kot pravi Krešimir, včasih največji zmagujejo tudi tedaj, ko ni idealno. I kad nije sve idealno, tako je to u sportu. Mislim, da, pa sad da pričam nešto kad sam pobedio, nema veze. Nadaljujemo s pregovori. Ali to što je sad rekao Babon, pa normalno da znam norvešku. Mislim, baš se stidim
Sram je Gorana, da ni vedel danes nekaj osnovnih stvari oziroma da je pogosto prehitro odgovoril in z lapsusom šokiral še najbolj samega sebe. Umetnik prve klase. Dobro, I onda ne slušam. Ob zaključku oddaje pa nas čaka še nekaj posebnega, tako da ostanite v naši družbi, ni še konec, namreč čaka nas še pevski finale. Verjeli ali ne, slišali boste nekaj posebnega. Ali Chanel number 5. Mislim, da vem, kateri parfum bo v kratkem kupil Goran. Koji je izvrsno odigrao i stvarno sam, Marin, evo, oduševljen svim tvojim nastupima. Vjerujem da bi se on odmah s tobom mijenjao za te promašaje, samo da je na kraju, eto. Ma to je jedan detalj odluči, nema se šta. Pa mislim, ti Krešo vodiš taj kvizove, znaš i sam. Moga sam i od Stojka moga izgubiti u četvrtfinalu, slično je bilo u polufinale, to je tako. Zgodi se, da včasih res odloča eno samo vprašanje. Marin bi lahko izgubil že v četrtfinalu in v polfinalu. Goran se sedaj spomnil še na tisto vprašanje, ker je bil Pele napačni odgovor. Goran je obljubil, da bo kot zmagovalec pel. Pa poglejmo, ali bo to obljubo držal. Moraš se držati riječi. Is it over me? If it is say your tears, but I'm not what did you see? 'Cause I'm a type of guy who is always on the road. Wherever I lay my head, that's my home. Predivno, svaka čast. Bravo, Goran. Što sam ja u prethodnoj sezoni sa sportašima. Tudi Krešimir je v preteklih sezonah pel športniki. To, da je Goran zapel, je pravzaprav najbrž posledica tega, da Marin čudovito poje. In to je nekaj, kar nam bo sedaj omogočil Goran. Imao ideju za pevanje, ja sam malo pogledao to što si mi ti rekao, pa sam išao gledati one komentare. Ja mislim da je ideja pevanja došla iz toga što su svi tražili Marin da peva. Je, Marin jako lijepo. Bilo bi stvarno fair do gledatelja, ja mislim da Marin zapeva, jer mene niko nije tražio da pevam, a svi žele čuti Marina. I želim ga i ja, jer mora da bude... Ja, vsi so si zaželeli, da bi slišali Marina peti, pa prisluhnimo, kako lipo piva Marin. A noć dušu zgrije, sidnen ti bi otac, sidija prije, kroz pirju točim svoj život na stol, šparanka pjesmija, a prolivan bol, sve moga bi minjat, ma njega ne dan, to staro drvo još samo ja znam, jer očima sveca kad u mene gleda, odriši mi grope, od sebe mi ne da. Predivna pjesma, predivna pjesma. Rizne para sviće, suzonim kolajem, ono pinku sriće, kalupež u mraku, ja kradem sve sreda, lipote gladan, ljubavi žeda. Znam, ako je netko uživao u ovome Marine nastupu, da je to svaki Dalmatinac i moja majka koja obožava ovu glazbu, a i ja. Izvini što te moram prekinuti, sugeriraju mi, svaka čast, dečki, sugeriraju mi da... Odlično je tole odpel Marin, v duhu seveda dalmatinske glasbe. Takole se je torej zaključila četrta sezona tekmovanja Tvegaj ali počakaj, zmagovalec letošnje sezone kviza pa Goran Obrez. Še enkrat čestitke Goranu. Ob zaključku pa še enkrat povabilo vsem gledalcem, da pospremite še preostalih 14 oddaj, ki smo jih že imeli možnost videti na Sportklubovih kanalih, na YouTube kanalu in na naših družabnih omrežjih. Do slišanja. Na svim društvenim mrežama. Adio, a sad ode i ja malo gušta. Pozdrav. Pozdrav. Bravo, dečki, bravo, bilo je sjajno. Može vatromet, evo i vatromet za Gorana.